बाटा माइया नुबागै जों सालायनो थायो आरो जों खायनो नांगौ ओमफ्राय जों खायनो नुबागै थायो बाटा माइया बाटा माइया talbos ni bata maya na बिमा जों दंहायो दं मा सामा बायदि in ma so khai kai tong ha ke obon sigang no ke mani ja dong बेयाव बुधनि सिगां ओमफ्राय मा लांदो लाइथाङाव जोंखौ मा खालामदो song mari lai mani ya golo ke mali ya tam bagi maya सिदा तामनि बागै बुरिया दंहाबो बुसिन साइनाल तामनि बुरिया bu am sini phai ka जोंबो khurumpui tomungno tini koglam ni bisingo norok tomungno nongna asar jai kai tamo haya pidi rok senai nongno bekakbe sin bekakbe je abo to ya pidi sejak moi ko abo to abni bagi ko tabo de sonda khainai je ma depression romani ya golo tomungno ngia ke tamo dok wan tam jani khajeng na abo saime ya ko tabo je tini tamni bagi oro blog phale mene bologo chung tini phali mane ka hai bata maya 2-3 mas ka chang rakha bata riliya je sarkar porchalok khai changai apni bagai chung aro bol division nani apni bagai ma phaiyo tini blog no depression na emne bobo phani phaija no sadema abo to mandai blog ni bising toto dagang mandai bolong bising to bangono ponjat ka blang asu sasukla malia nangkai emne koi mas ni rok maya talbos rok maya ang 3 mas ka kha busur rok man bapa 2000 khai mas kai mano abo baina sangsa chali chong am baikhin সংসার চলছে আন পরিবার কনি মানাইবা ka abase mayang tong hang kai ba hang kai ko sala kya bol division mar la nai ba tang maya ni bagai ne hanai ka kai phaile ja khata kakan mo ni mo an bum samprai bo kamine bijaya para budde para bo project misi thepla phang panchayat Daina Group of Institution Bangalore tabuk 10-12 pass tengnai noni bagi kaham se tubujaka. Porinani shepman sinai free admission ni bisintui. Tebu shepman nai government scholarship by college fee. Hostel fee simi 3,500 rikheno ongnai. JNM Nursing, BSc Nursing, Paramedical, Pharmacy, BBA, BCA. Porinani shepman sinai free admission ni bisintui. Free admission ni bisingtui norokni imangno mukthang slamnani bagai goringdi e deborma bai bini kok dukungkha 7005539389 9233706879 dakti goringdi limited seat. इस रथ यात्रा के पावन अवसर पर स्वर्ण कमल ज्वेलर्स लेकर आया है स्वर्ण वर्षा।